Kanyang laki din! Oh, si kamagayang bakla, nagkapam. Ay na, nagkapuang ili Ada in-deliver ko nga item. Siyempre, pagpapintas. Kasta ka di? O, sige ngay. Anya ti orahan dito sa ngwanan ti mansion mo, Ay na. Padaanak man di order ko iti Lazada. Kasta? Ay na, sana all. May darating na order. Anya nga ti in-order mo, Ay kat anya pa'y kumare, pagpapintas make-up kan foundation tinorder ko. Kasta? Ay katwen, tapno ada pumintas ka. Siyempre o ana, dumagas ka pa'y, agkapita pa'y, kabayatan ti panagis istoryata. Amok nga awan matlaang taramidam ijabalayo. Okay, sure. Ala, agkapeta man nga ro, agpakape ka man. Sigurado, no sumangpad yung orahin nga order mo, sigurado nga apalan na kamanan ni Badet. Naku nampay kumare, amo matan ni Badet, amin makita na kanyak kat apalan na. Ha? Pudno ti bagbaga kumare, saan namat kiti nga ibagbaga? Ngam amok, ngamin tunggal lumabas ang ijibalayda. Up and down ti panagkita na kanyak. Iso nga amok nga umapapal iti amin ang makikita na. Nangro na iti kawas ko. Ay na, saan nga min ang makagatgatang ni Badet iti orayan niya nga usar na? Ure kitaan bagiti kawus na, butaw. Katwan, kasjay ti mako na apor. May na, makapaalak pa'y ajay chinelas na. Butaw matla ang akas iti kawas na. Ay, piman mo, saan ang makagatang. Ay na, kasano ang makagatang ket poor nga ron. Si Kamat. Ala, iruan mo ti tinapay nga ikapeta. Mabisina kon. Okay. Ay na, nagpintasak matan iti da iti a foundation nga inya-apply ko iti ropa. Ay na, kas namatan lang at ipang Miss Universe da iti langat. Oy. Kita'y kapayla dito sa ngwanan ti Sarming, miling. Wan lakay, kita man ti langat, nagpinta sa kanya. Wan ko na matan Noan na liditan tur order miti online. Di mo pala igatang iti sidaan. O di na irano tayo amin. Anya ka matan lakay. Maminsanak lang aruden nga agpapintas, di mo pa'y ibagaan na pintasa. Ay nabakbakitan kan. Yung ka man naglutaw. Awan pa'y naluto amakan. Kaya takot agpapapintas ter aramidan. Imbag kumaano adapag nam. Awan mo. Anya? Ay, sumuro mananti ka naman nagbibisin mo ako na kon. Amaw si ka bakla. Kasano ko mga mo, kat diyo pa imbagbaga, no anyat ibagayo. Apag isaw, alumabasak ijay balay damiling idi kalman. Agasam, tanibadet mat ti topi kuyaw. Kitun met. Iso ti pagsasaritaan mi di limabas kayo. Jak ilibak. Ang ampud no matimbagbagami saan ka di? Anya, ay saus, naguyaw kayo matan. Apay akasta kayaw. Ay na. Saan ang naragsak ti biyag no awan ti tao nga uyawan? Maawatan nyo? Gets nyo? Anya. Aniya, kasta tinangag mo ang nagsaritaan damiling kan bakla. Wan maray, ay na, nakauyaw da. Nang runa day di amiling, kunamitla no adday tangtangsit na. Angam sa bagay, kasi itinangag ko ang nagsaritaan da. Naimbag ka no ni Mileng, gaputa maka-order iti pagpapintas na iti Lazada. Ngam ni badit ka now, pasig ka no abot tao dagiti kawas kan chinilas na. Aniya? Wan maray, ay, sa anak nga agar aramid iti istorya. Pudno anangag kuday ta. O, naimatan dagijay nga agayam. Ay na, no syakla amay sa. Naimbag pa'y ni Badet. Uray saan ang makagatgatang iti pagpapintas na. At least, nadalos akitaan dagiti anak na. Ha? Ngam dayjay amiling, amo na ti agpapintas. Makagatang iti kaus na. Ngam no kita amot dagiti anak na ay na. Diyos miyaw garapaw.
Saan kumot ida nga uyawan? Ngam nagdudungrit da. Jay kawus da. Butaw, kun makitkita ti abaga da. Kaputa lawlaw dagiti kawus da. Ay na, pudno day ta imbaga maray. Kunak no siyak lang ti makadkadlaw iti day ta. Uray si kamat gayam. Anya, kasta tinangag mo, nana? Wan, badayt balasang ka. Pudnaw ti bagbaga. Unay matan ni Miling, an-anwag nga taaya, taapay nga ikumkumparanak iti bagina. Wan nga rod ang mala, bayamaw ni, tinapatag, amom iti bagim, anaasikaso ka kadagiti anak mo. Saan akaskan kwa na, abagi na laeng, ti pampanunutan na. Sa bagay matkit di alangan kit di mat, nga agpapapintasak, idinto tadyak maasikaso dagiti ubing ko, di oray awan. Day ti kasayaatan anapanunot mo. Ngamen, awan serbi ti pintas tinanang, no ti anak kat mabaybayan. Ay na, kumarik ka na pintas, dakustan. Anyat kayat masawan. Di na minsan nga sarsarita ta iji unag ti balayo. Di ta napupuotan alimabas ni bakit Ofelia at chismusa. Nangeg na tinagsaritaan ta kaya. Anya? Well, sa bagay, pudno man dagiti nagsaritaan ta. Tinakes no sana pudno. Ay na, adula amin nga amuday di abakat mo. Inton kwan, durabak lang arod. Ay, matutupam nga rod ya bakit mare? Jakmet kit bastos no bilang laeng. Ay na, awan ti bastos-bastos no siya. No saan ko machismosa? Saan ko atutupan? Ngam napaklan mat achismosa. Anya? Iso nga awan kabutan ko. Bakit man wano lakay? Tutupak? Ha? Nakakasira sila ng beauty. Marana aktuladay jay abakat kita na. Hoy, Miling. Anya di madamdamag ko nga uyawom ka nun, di ba det? Apay, anya ko matiparikot mumot na may sa, nubilang laang tapudno day tanadamag mo. Naa. Pudno matibagpagak, kita ama. Paliiwam ni badet no lumabas dito'y balay. Butaw dagiti kawas na, kastamatan ti chinelas na. Naa. Iso ama sigurado, nga agraman underwear na. Butaw. Oy, saan ka man nakasta? Agyaman ka no makagatang ka iti kabus mo. Chinelas, underwear. Sana nasken nga aguyaw ka. Saan ko matnguy-uyawan na niya? Ibagbagak lang ang tipod no. Oh, kita anak, nagpinta sa kanya. Wan ko na matanan. Napintas nga ibagbagam, bakbakitan. Amangan no si kalang ti makakitkita iti day tapintas mo nga ibagbagam. Oh, si kamat gahim ti masabat ko, bakla akapipintasan iti kabaliktaran. Anya? Oh, apay asaan kayong agkadwa kinimiling a best friend mo? Akapadpadam iti ugali. Ha? Ay kwa. Ama. Di ka man agindidi nga awan amuna. Ay na, di manon kanyak ti imbagbagayo kinimiling maipapan kanyak. Ha? Nasing putak iti panagkunak. Ngam no ada tao nga bibiyangan nak, nga uray jakmot pa kibibiyangan. Dayta ti pagpungtutak. Apay sika, anya ti itang-tangsit mo ha? Dayta kinabaklam. Wano, dayta kinaado ti nagbitin di talapayag mo. Wano, dayta kinapuskol ti foundation dayta rupam. Akasla kapuskol na mutlaang. Ay na, pasensya ka kuman Di mimi gagara. Anya asaan? Hoy, sa anak amaag anya. Pudno sa anak ang makagatgatang iti baro akawas ko, kan pagpapintas ko, ngam sa anak amaag. Ay kwa. Di kay mat-an-ano na. Ngam no apay ama nakibiyang kayo iti biyag, iti akin biyag. Day tabukod yo abiyag ti pakibyangan nyo. No ti panagkunam kan tapintas ka, si kaabakla, nagbidot ka. Dito'y rabaw ti daga, si kasiguron ti kalaadan abakla niya. Iti lang akan ugali, naawatam. Ha? Ay naamong kumari, nagsabat kami kani Badit Idikalman. Kasta unay ti pungtot na sika. Ha? Taapay ka no?
Ket di manon kan kuana aja nagsaritaan ta nangeg ni Nana Ofelia. Kasta, ha? Dayjay lang ti pagpupungtutan na. O, tawanan ba in a Ay. babae? Mare, Allah panagkunak. Saan mo akabailan ni Badet? Ngamin, high blood sick ka. Anya panagkunam kanyak, takrot. Ay na, anya kumangay ti kabutan ko kankwana no bilang lang. Mabalin no tilanga na akas la al-alya. Ngamin, di na amo nga urnusan ti bagbagina. Anya? Huston? Inton kuan, adamanan makangeg, narigaten. Ay, awan bibiyang ko nga uray adda makangag. Ngamin, iso ti pudno, kasla al-alya ni Badet. Anya? Ala, aging tuturod ka. Inton kuan, si kakit lang arod, titong paen da Badet. Apay ko maatong paan ngay. Padasan na, no siyak ti mangtong pakankwana. Masigurado, uray laag sakit iti makabulan. Saan asyak ti karkaritan dayja a babae? Apay ngamin asikapay lang tinatangsit kat si kalang arodon tinakabasol. Anya ko matibasol ko kankwana. Kat pudno mo ti bagbagak. Di na amo nga urnusen ti bagbagina. Pasig abot taw amin nga usar na. Ha? Saan akas kanya-kanya? Anya? Saan akas kanya? Nagpinta sa kanya, laka. Ay sumardeng ka man si ka. Ulit-ulitom day tangay bagbagam. Imbagak lang arodon nga agbibisin ka. Anya? Ha? Ti awanan bain? Iso akas taunay apong tutukan ka. Ngamin, manakibiyang kaunay. Ha? Itangad daak di sangwanam. Alaman? Tungpaan nakman akas iti kanayon nga ibagbagam kadagiti tattao? Ha? Amin ang makitkitam kanyak. Dilawam. Ngamday ta mismo abagim. Di mo madilaw. Ha! Tapno ang mumiling. Uray kanayon nak ang makita abot taw ti kawas ko. At least, tanadalos akitaan nagiti anak ko. Si Kangay? Puwe. Anya? Wan, amom nga agpapintas. Amom nga agkawas iti agkakapintas. Ngam kitaan man dagiti kawas ti anak mo. Uray la aglaylay-lay dagiti kawas da iti abagada. Kitaam dagiti langada. Dungrit da amin a dungrit. Sakat, si Kanga inada. Managdilaw kan managuyaw ka. Ha? Ay namiling, awan sirbi ti kinapintas mo nung babaybay amot dagiti anak mo. Isu asyak, okay lang ang makita nakapaulit-ulit dagiti kawas ko. Basta nadalos dagiti anak ko, kan maasikasok ida iti husto. Oh, apay ang nagulimak kamatan dito isuli, Mare. Ha? Kunak man o ipakita makabailam ti mangtong pa ni Badet. Oh, mat! Ay. Ay na, naguunag dagit ang anges mon. Kasla kaunag meten ti panagayat ko iti boyfriend ko. Ay. Pampanunutik lang amin dagiti na ibaga ni Badet kanya kay itang imare. Ha? Amirisa. Kasla husto dagiti na ibaga na. Anya? Pudno ti na ibaga ni Badet mare. Nga awan serbi ti kinapintas, numabaybay anti anak. Gapo iti arapaap ko apumintas iti kastaunay. Nalipatak dagiti anak ko. Jak ida maasikaso iti husto. Pintasak apintas. Ngam isoda, pasig adaan ti kawasda. Ken pudno ti kuna ni Badet. Nga aglaylay-lay ti bado da iti abaga da. Ay, si kaman gamin. Tunggal agorder ka iti Lazada. Pasig met akawas mo. Wano saan, pagpapintas mo, di mo mat may gatangan, nagiti ubing mo. Italangan na miris mo, bakit? Ha? Siguro, no saan pa'y ana ibaga ni Badet ken kadayta. Ay, talaga di mo pa'y amaw. Ura siya nga sawam. Kasta mo ti madlaw ko kun ka. No agkawas ka, kurang langan ket use intro ti pamayam. Gapot ti kayat mo, ket kanayon abaraw. Dagiti nga anak mo, di mo pa idamay gatangan. Ura maminsan la ko ma. Lakay. Ni Badet nga oyawam. Uray ulit-ulitan na dagiti kawas na. Angam na dalos akitaan.
Pati dagiti anak na, nagdadalos da. Sana kasken ka. Mabaybay am dagiti anak mo, basta laki di agpapintas ka. No di ka ka agbibisin Anya? Bueno papagayam, gitan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Jane! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.